We say yewra kwabna ya wono ankasa ne ho kane Grace woka so okosa enso a fofia nto atedware abamo ne tre ya de sebie so sebieku ekoka ne ho wo a woto mo enso no afana sabe kasa de watina nanom twedi ampobasa ya don fa ne kra ensie baby pa enfama yen me kan Celeste Ghana Limited yan stood president ne brush ene ebo ye chidom Oheneyere Sompa 106.5 FM kasebo asumui abrantie brefia no David Kwajo pra afu ye nyina ye nim se TikTok ho en wo na abrantie viral video bi e baa na omanfo nyina e hwebie na video no mu no wo so obekuma mpanyi obekum na hyebedwafo aban nyumayeni bi obehia wo mu no anase obi o wa ba mu bi obeku no wo kutatu anase sekan a enko obedwidwa wo mu ne baa na afu ye tafre no kwame nkroma otoso mienu e wo TikTok yi anase social media so yi wa kopie e wo Accra Circuit Court ama wo kopie ho no court ne si wo difo etiyemfa no entum ye de ne tumbo so me makomako nso won kodem na wo firimu fia next time no wo kasa obeye study next time wo kasa wo ma ne tachrema enya tenten ensen na no na Ghana Police Service for chim sa afu yi wo mo eche no ebre mo te se wo ko TikTok live stream ne so en wo ke kansem en ansem bebre wo wie no odwane kwa share kaso no so wo be man ka dwane e kwa share kaso adwum na nso kaso adwum ho no an wo ko che no no mienu apa ho sema adue no bosome enkunu ne de toso dumiensa en ampanifo chire mu se fa sa viral video no ana wo dwa na numu ni ade no na wo mo epe no ache no mo ye o mafa mu de be che no mo de ko gina court no mo chire mu se freedom of speech wo ho ye se wo fa hodie se wo be kire wadwene ya enu nche se wo fa hodie se obedidi obi atam etiti huni na se de mampanyin ne do mo ni abre ne obi a ye mpese wo be cancel de fa na insecurity ana public disorder beba oman ni mu na bamba ho nsem na agija atiti se kontebe eti sa de ne de enya de ombeso so nti sa abrantie de sa abre de bosome nso ene wo kwakota ne de fi wo firimu ba ne tachrema enye tententen ensin na no biem empanimfo se aboa no na no ware kura woni di mfa ntware asuoja enu nti obeto no bo ase na asu asem amaka ho asem ye yi no ena osoafo ye akobadi ensam so ewo mayi mo Yera Joseph Nipe Bukari wade nsem watodwa no wo chese no kure wo man Ghana mu ye ntimi ntena ho na ebia no obi so okoba bi ensuo bi da ho se yen ayekwa Afran Plains se no wokofa ferry na odi akwa obehwe ferry etu aja no wokofa subonto na odi akwa obehu na subonto na akwa akodane na emu nipa nyina krana na aban se want na ho ema saade no ensi bi okura enu nti aban aye nhyehyeye na pani kasa ewo government accountability series ase enne edadue ya yi no eno odi tudwa na o chese aban apa nipa bi a won Ghana Maritime Authority aka bomu a wo ntete papa na fe ba bi aye nsu ahodo wo ye de subonto ene fa so nyina no won do nyina ko sa montene so na sa nsuo ne so no matimi akoboa omanfo no ewo ho sene ebe ya enam so na akwanhyi a esisi ewo nsuo a ededa ye mpotem omanfo fa so no yetimi asia no. To enhance safety and regulation of inland water transport, the Ghana Maritime Authority will soon open an inland waterway safety and regulation office at Akosombo, working closely with the Water Lake Transport Company on the water lake safety. A research and rescue unit will be established at Pando Toko. In addition, the Ghana Maritime Authority search and rescue vessel, Mate Kole, will be stationed there. Living along the water lake and other water bodies depend on canoes, and waterways often lack security measures, leading to frequent accidents and deaths. Government, through the Ghana Maritime Authority, is deploying safety officers and establishing satellite offices. His Excellency the President will commission the safety teams later this year after their training. We osoafo yo akobadi ensam so e man Ghana mu Yera Joseph Nipe Bukari na wamfane nsam no aso a wode kakra ka ho e kire anamo a aban tuo sane ebe ya ka hyentuade ye betimi ateso. To alleviate the burden on commuters and mirror microeconomic improvement such as the reduction in fuel prices, government negotiated for 15% decrease in public transport fares. This reduction, which took place or effect on May 24th, 2025, represents the most significant decrease recorded since the administrative arrangement on public transport fares was introduced in 2015. This measure has provided relief to commuters whilst maintaining operational stability of the transport operators. We ne kasa no kra no eno de to so no kire se ashankafo
anyone more affiliated for nyina mo pese mko DVLA officer hey anopa awia anwumre anajo 24 hours DVLA office no mo betimi access. To improve and expand service delivery and support the implementation of the 24-hour economy policy, the authority has established a new operational office at the Adenta bus terminal here in Accra. This modern facility operates 24 hours a day, offering round-the-clock services to enhance accessibility and convenience for motorists in Adenta and nearby areas. Ladies and gentlemen, the DVLA has since May this year commissioned and operationalized 4 new offices in Adenta, Boale, Asamankase, and Akotia. 2 new offices in Doma and Bechin are set to be commissioned later this month. With the operationalization of these offices, the authority is taking steps to close the service gap and bring its operations closer to citizens in our deserved areas. Oswafo a ohwe akobadi ensam so e wo man Ghana mu yewura Joseph Nikpe Bukari ne neti yi ne kasa no wa mana mpemu ada wasa to aso bia mu se akwania bedie e wo omanfo da fam ne wondwumedie ne nyina da ya de ba ko a eda aban we se yakoma so ntino wa hwe ama ye kasa ya no tema ene empakadan railway line ya wonum eyiku ho no wo hwe se eye bosumi we se ekwawieye na fofra ye besi mo no bosumi dune de dikan no wo behwe na watimi abia no wo chirechire mu sei e de chireye. We are in serious engagement with partners to be able to deliver some vessels, and that is why we are looking at the Tema rail to Mpakadan, and then the inland water will take from Mpakadan to Bupe, so that we can have that kind of multimodal transport system taking our cargo and fleet from our port or from our towns to the northern part of the country. And so we are working seriously to get it done. Radio Gold Tema Mpakadan. We have done test run on the Tema to Mpakadan rail, and it ended yesterday. And so by 1st October, God willing, we will start the first operations from Tema to Mpakadan. We are finished with the test runs, and everything is set for us to start operations from Tema to Mpakadan. So 1st October, maybe with our first trip, we will invite all of you to witness how that rollout will take place. Ewi abusia nia wakasa ye wono eneye atrentre ho soafo ye wono ewo omaiga na moyera Joseph Bukari Nikpe. Yetwa kase bonus so na yetwa so a gold board Ghana gold board de krata babonten na wo de to manfo nyina anim se license a wo de ama trading shop e fe ne NK Benak Enterprise no wo ma je free wo nsem license ye wo yo sa gold buyer tier 2 no e na ye de ama wo chem se with immediate effect wo ma je free wo nsem wo chem sa na mo to mo tu ye no NK Benak Enterprise no e ko mo fa so edi wo mo dwuma emra bia wo mo abusuo nti no e na ama no abasa eti womo ekochi so proprietorship no panyini no a woda no Bernard Nkroma na womo hwe se womo de ne begina court na emra ene ne wadi eti womo fa konya yesu de to manfo nyina anim the titru licensed traders mo amudidwa e wo sika kokko ho se obi anya hweyie eni kwanse obi a ene NK Benak Enterprise eye adwuma efisa bre ya eko eti gold board for krat womo de ababonten no no womo so womo de mra ebe ya adwuma we compliance directorate e wo Ghana gold board ene de wonsa e sha ase e de somye yetwa ensem ne so na amanya aso ye no ede nkrata aba amontene e kire se nyame ya adom a adwoda ye edi anim ye eye hulele day eye holiday afofida ye amanfo ni nyina nsa ne nso ni nyina no eye se Founders Day ye mpani ai sede ato ho no na nka ebesi kwasi ada na nso sede na ano krata aba ya Ghana mampani ensa hyase ye a wo kire se holiday bi aba na ekosi fiada anase ekose weekend no musa no a ye pia ade kwa the following day, which is Monday ade kro no we nso de bi saa enete na krata ye ba montre so no na oman iso afo ye amanyensam so eye onunyafo mu ntaka Mubarak Mohammed Triple M wono na na nsa ehye ase na wo wie ye no na wo ka ade ache Ghana fo nyina se holiday year bay nia empany ahye ya titru pa no se woko section 2 of the Public Holidays and Commemorative Days Act 601 no sene ya amende no no sa pepepe ene woni di so sene ya be ya amanfo no nyina so no betimi age wan home na emom moji ma home no a ebia obi be ko beach obi be ko baabi amanfo betu kai mo kwotena baabi ya na ni nyina no mo de abotre ene abotoye mo e de ya sene ya be ya ebedu ne benada so no mo betimi asa ko munwuma so makoso man popro Ghana
na yentu oso ne afie ni kyeremu wa Asante Mantamo na Kumasi kropo ni nyina no ewo eye bedwaku a wonom ye ntotoye mekyerɛ Ashanti Regional Coordinating Council no wonom de krata tententen de ababonti ni nyina da efa eye otekra rete brawuma so tumfo se to abebio na bre watia ya yakasai wagya ne maame asoya wode hye ne nsamato wa wati omu ewo eye ekura ewo breman na ne nyina ne se ochina da odonfo no ededom ye na brewa eyi poma kwan mu a ena na yiyo ne nyina da ekɔ awie mekyerɛ dɔteye no enam sayo so ama menhye fiem krata afri wobaye ekyerɛ se beya akwansidie bia ma na ntwintwen na mu bia so ensie wa bra wonom ekɔ akɔpɛ abrewatia enso baby pa edena to ewo breman nti no ene ema wo bia empie abonten omo mpɛso behu obia adwuma bia na se school bia so entum na no eno omo sade abetu dwose so obi empie abonten no ɔkyerɛ domfo ya domo a se bankers ena afenso nwumaku ahodo ye aban dia no ene wo mu de wo mu enka ho adwamfo de munni kwan so obi aba abonten se bia wo ba bebie ni dwa na se bia wo ba bedi dwa ne no ena eye Ashanti Regional Coordinating Council no enso de krata aba beto so ekyerɛ se empo wonom ayama wonom kwan abanwumaku ahodo ene institutions ahodo bia wo ho kwan se obetimi apie abonten akodi won dwuma no enhyehyɛ yade a wonom de agu akwam se wo hwɛ se wo bibia da betimi ediso na etimi aboa ama oba panyinya yiyo ene ne kura ya wo mu kokra no ewo eye breman no bibia etimi akoso ewo edmonyam hyemo wo kyerɛ se wo bia wo ya badman se wo pia bonten abedi wudwuma kai na hye ne so ne hu se ewo se wonya ahyenso de krata bi ya no ebeka se bi a we no eye identification card bi anasa watade a obehye no ebeye adwuma na tade se ne nka wo ba Sompa 106.5 FM Accra na Sompa tade ehyew na wo mahu se ampa we eye station we se nipa na se adwumako we se nipa e na oba ebie mu krampon so no wase wo be pie anasa wo de hyen be di dwuma so so a enkwaye adwumako na wo mu no wono mo hyen abadwumako na wo ye adwuma wo mu a aban hyen na wo de nam se Sompa FM ani ya kyerɛ ka ne ho a Sompa FM na wo de na na wo di dwuma eno mu ne woni asɛm biada na de etoso miensa ya wonom eka ne se wasra the fridge wada ebesi ene ya ye kasai no akato ne bro ye wɔkyena da na dɔteye ya nana konedu ya dɔm ye ɔtoso miensa ene Asante man nyina ne wiase nyina eyode ama no na akwa awieye amanfo edin hyehyeye ene mra no so wasra se mo ma ne kwaye sese bia sonsa bia ku kotra gyanan na wonom aye ne kama na ekyire no ye de tuntum bi atache wase basa entwa ye nti no obi edin hyehyeye so na wo mu enimra so ba bia bambo adwuma ku obekira wo sa ha memfa ha senum duom na fa ha senum a na wadi so ne nyina mu no ne yoma sebe ya oba hema na yiyoi ebetimi ewie enmonyam hye na aye krabehwe we sei ene ensem Ashanti Regional Coordinating Council ya won monyam for Dr. Frank Amuakohene ya wono eye mansoafo a wada Asante Mantem kropo na no ne nsa ehyasie na sansem kro ya ene dwedifo wo Central Business District won Asante Mantem monso de atodwa se menhia hemfie hyehyɛ omudi egu akwan mu no wo mo bedi superpepe a wo mo emusuo nyame ya adoma wo kyena ene ebehwe na nakona du ya adoma tosom yensa ya pene korabre eti wo mo so ahyebo se ne sefata bi wo mo beye eti ne sese wo mo tum no wo mo betum wo mo ntwintwan empanifo anam na etimi abo yensa ntro ni ba wo beidu edi asem ye chi na wo de ho ama ne bono ebre yesei oh yes nyame adom ochina ye medwum sade na na kana saa na ye beye no betene na asedwa no enipa ni bisuro mo ba ya se ehu atonkrofo so ntini o mo ba mo to ade a no mo de meka edwane ko nti echina de menye sure saa no ma abakora be ba ye nyina be koye na na akohwe na ni achi oh edwane de enye emunye kora enye edwane na ye na na sanda from na enipa ni bisuro se o mo ba ebia ebeye o mu bibi nti ama nipa makurom kura anopa na abojabojafo ne ba ombeto ade ko ya na ha da wo se hwe o se mba ye ase nipa ni bi ne jajam kakra bi but I had me ye ma ne bi kura nya ba bi mfa nti edwane de ase enye dada enye yie ni ntia but ase yie no so hu nso wo ye nyina ye soro se bia wo ba na wo che bia bibi betimi ato nti ebi ba ya na o madwane ko anti ejedifo no kura na bebre sro eti bebre no a wo ba ya na wadwane no wokọ
oba be he so obenya 1 cedi 2 cedi bia na ode abonabo suom no okonti wo mkura de wo munya wo madwen sen hyehye ne amamre ne amane no wo mu ebebu bibia so wei eya amanebo aba wo beidu edi fra santemem ebesom Ghana fo na bawa amananso ho a obomodin a ene otumfo ba mu sofo na nakwache amu akwanta ejesho nkomo ene wo chese no kure woni obetuma bunu ne fo sanse oti asantema mu ana oti asante ne nsase ne nyina baabi so a o ade hye prekope utimi di akonyama ne yeyie nanso wo behwe na asante ni pa na adan ya wose wo fa red wo fa tramado enu boni a ati atese e wo man Ghana mu no na wo fa bi saa de we nyina no wo ya akonya wo men ho enu nti wo ade hye na ofa nu bone no enye kura no nti wo tufo e ka kire won se wo bia anfa subampa wona subampa di na nam saa yeso ama atimi akira santeman na santeman so abe kra behwe Papa's bear, Yaba children for upon the Darkina. He said, Yen and I, Himanda, the piano, a mamma also of a close of flat. It is a mouse of flat, and there, in Moja a China said, then you decide. It does also be a very no first tomorrow, a shot at Alien. No buyer, you never will have money and answer the Afro. So, another big I can say. Media asida the man Jordan Poyango and I do for and the committee for so you mono. Why be a man fair ya senya ko so abiem otumfo ba mu sofo na nakwache amu akwanta na yetene nka no yefi woni yefi ani enkyeremu ewo eyenkran hasenom na gbese jase eye jase abusua ya wonom soso eba mamra ne amane ho a woye de hye kronkron wo mu na ye asi ahene ene etu ahenefo ewo gbese na wonom ede eye petition na sa desrede cracks bi ato mu akwakomaga traditional council no sa wonhwe sebe ya gbese adehye konwa ye no ewo no obetimi ahwe na watoto niema ama bibia nso etimi awie mu de ede ama wonom na panyipa ya wono nyan abodiamo kreshe woye panyipa ya wono etua no eye yewra Robert Joseph Nunu wono ene friends entrefo nhemu a wode ensemi etudwa ekrese wohwa amamra ya wono wode bu wonom soso ankonwa ho ensensem no a wohwe gbese succession act na 1941 no eye ade a ema ho kwan se hyehyeye mapa ene amamra ne amane bia no ewo seto na akwam na so kyerese bibi ya attachment ne panyinfo mremu na wonhwe entrenete no emfama won. The instrument of Thomas Okai violates 3 fundamental pillars of basic succession. The 1941 succession agreement requires strict rotation among 3 accredited royal houses, these being Benchakuwe Chiawulu, Nitetenkamawe, and Akote Kawasakiwe. It also relates to the Supreme Court rulings which uphold the agreement in its proceedings. It also is illegitimate because the Ghana customary law does not permit anybody to become a chief without swearing an oath to the 7 royal kingmaker houses of Bese. Now, the threat to stability and custom, the continued occupation. Ebusiafo yera Robert na no disam no ampem wada wasa to so ehwese enipa bi a adehibusua ne bi epese obedi adwa wa bra nyese wono na edidie no ato no no wasrese wonom nye na enemu ya no wonom entwe ne nkonwadie ensensen sebe ye tumi ya wodi edi wobuso no wontimi enya se tumi no na enema ankwankogensemo ewo wandehibusua ne mu. His so-called installments violates the 1941 agreement, ignores the binding Supreme Court rulings, and bypasses the essential customary rights and oaths required of every legitimate Bese manche. This is not merely a dispute over titles. It is an existential matter for the stability of Bese and the dignity of the Ghana state. When custom, law, and judicial authority are undermined, peace itself is in danger. Therefore, we have formally petitioned the Ghana Traditional Council to 1. Suspend and investigate Thomas Okai immediately. Ewie na chese enipa yete ne nken jase abusia ya wonom so ewogbese na yekọ ekotie no panyipa ya wono ekasa edema wonom no ya wasai kandifo edasa nyan abodiamo kreshi abusia na no yewra Robert
Mfancheme Robert and Yatin and can yen to answer me some for mamma. Yeah, yet one some Suana NIA Executive Secretary Wisdom Yaira Koku. What they are to just February 2025 and the social media post what can be na sembi a wakan or can say Ghana card no waka efa e-wallet no na e-wallet them say bebre na antia so mo gine say was say mobile money platforms no wo ba betwam was say Ghana for motia sama munya botrenti ase na wo hwe Ghana card na ekuta ye no a ewo features miensa wo niam miensa de adwuma de kan e-passport ebetimi ayo passport e-wallet eno so betimi asika da so ena EID de na use super na udru bank ya me Ghana card de me Ghana card de passport no say e-passport ne de adwuma a bibia akoso kamanti sa e-wallet no ena wo kasa say udru ba bi na wo tade a enya fe na abeka say momfa momo number na mame na mentua ana me momo number die eno ane say wo Ghana card na kuta wo no tibi de tua eno wasam na no wo kanti so manfo ntiase a wo montiase esa ama no. NIA card, it has 3 profiles on it: e-wallet, e-passports, and EID. Now we've activated the e-passport. What I was saying is that I want to activate the e-wallet, which will be linked to your bank. Once your e-wallet is linked to your banker, if I say any of the banks, you can use your Ghana card as a means of transaction, as an ATM card to go and instead of asking them their mobile number or giving them cash, I can give them my Ghana card, POS, and withdraw money or make payments. That is what I was talking about. I was saying that I'll link it to your bank account because already it's linked to your bank account. I said I'll link it to your bank account for transaction so that you use your Ghana card to perform transaction. They say once we activate it, it means that 18.9 million Ghanaians can perform transaction card. And when we do that, it means that government will not spend hard money to go and print hard currencies. Yeah. Ora Wisdom Yaira Koku. Waye NIA Executive Secretary. Wano ena ekasaya Sompa kasebo yede asumui etiefo beka ya afimu a ene yebebo wakase ama wiase amansan nyina mpo etibie baba wa efre se Suzy Pinaman ya na wo secondary school a etuo bi to ye na nam so ma akwa na ne ne no kra pa na se na abayo ano na wo gene ho sakire me na pa na nso Sompa FM boss so pe ena business mogul awo Ghana hasa waji dimpa Ibrahim Mahama ninia ene mampani John Dramani Mahama woso asem no mu no se no kre wontimi ntira ho ma akoda te sei ya wonim ade pa obetimi aboa man Ghana chekire no na ninti won ka demo ene woye ne ntantam so a efa na kwantuo nyina ho ka ede ne ko Moorfield Eye Hospital ewo UK ema abayo yi ene ne okoye ni nyina no so yebo ho kase nyina de kire wo na wako review ba kwa san ba bio wo ba ye no adokita fo a kire se no kure sese de nani no eye pa wo betimi e de ahwe bibia wo mo akra no so betimi kura de asua de e de akosuku na bibia timi aye fine na ye ne Suzy Pinaman e bon komo no eno o chese no kura wada Sompa FM ase sansa ya anka sabre nani no anka eguso hye ba biehye emom ye ka ye no so mpanifo ba mu no wada mpanifo ni nyina tititiru pa na busua e na afa medical team no a eso na sne firi o man Ghana mu ad ne kopie UK abrochima mu e na afa pani ono so hwe na kwantuo ne medical treatment ni nyina ho ka efa Ibrahim Mahama wo so ono so de na sepa afa mpanifo awuro bebre we're just over 3 months from the original operation date for Suzy in early June. I've seen her today. I'm very pleased with her. She's doing so well. She's been such a brave girl. Her vision has come up leaps and bounds with her new glasses, and she's seeing very small print. I'm very happy with it. I mean, I think she's done so much better than we all expected. So, and you can see with a big smile on her face. She's doing everything on her own now. She's gone back to school, and I'm sure she's going to do very well in her studies. I really appreciate and I appreciate what Ibrahim and Mr. Rafika for me. I really appreciate it. Abusia eni atwagu ye no eye Suzy Pinaman ene ne dokota ya wo ko ne ho no wo montamu nkita hodie ene ye twe kakra di gu ahoma nso ntini awte ne kane no eye dokota no bra na woni Suzy Pinaman bon komo no ne di kan kasa aye ena Suzy nso ene de to aso a na woda Sompa ne wo aka nyina ase no yemre mu ewo amanyosem na MPP amanyoko na kato ne bro na won promise no wo de kwa akohyehe so nam sayo so ntie nipa besedu ya watwe wonti ne doctor ya osai edutwum kane ewomasuaso for de mo men ya wo no so
eka ho bie no e de nsem atodwa kire sa amanfo bi ebu no enimtia ebu na bonfia se sane enema esi kwone kebe yanko wontwensan esansa won hyeda eninya enan bia obegina so e wosa abato na eba so ni mu neno e na wakasa se ne obi abadwene bia no e wono ankasa na adwene no wodwene se wonom si enye no wono ekọ e de amane nti no yenkọ na yenkọnkotie kane ehomesua soafo yewra doctor yaw osei edutwum ensemu a wode atudwa na wasa ema eyemfato ho se August 29 no krampo no Global Info Analytics Survey ya eno eba ye no kane Vice President de mo me Dr. Mahmoud Baumia wonom ema no 42% yewra Kennedy akompre kwa Japan enso mo ma no 36% eno achikura no no ankasa de eba ye yese 10% pe eno no ebenya na so wase ni nyina mu no enya de a eno ebu na bem eno ntini sane agro na sia hyase no wase afei ena wonom etutu o manam nti no amanfo nom so na wontwe wo pe wo betwa wonom surprise bi e wo promise ni ma wonkasa no ebeye wonom ahodwiri wei ene ensem kakra ya doctor ya osei edutwum bosomtwe abato mpesua so mra hyebedwene ya wosa eginemu apre franketu ni edwa e wo eye MPP wonom promise ni mo no na ensem kakra ya wode atodwa no ena ya bo ebiachi ede amamwe yegusu gina enwomasua enkomo emu de na yakwa akogina mu e wo Ghana National Education Campaign Coalition ye charity ya efreno GNEC wonomo ena womo ayese da bi womo ntimi ntena ho ema awurukasam ye akoso e wo ngomasua mu titiri pa ene se ubehu akwada okosuku na oye nea enye na teacher ni kura atwe na so a na awofo disu din na womo kwabu teacher fo no saa de na ha dwene pa ena bio enkwada no sese kura binumu aya asoden pa ya enya asem kuma ba hwe no na akwada no wone ni teacher ni na wane ne eko ya enya asem kuma akura eno ena mperifo ache se saade we ha dwene pa na pani kwankyerefo a wada Ghana National Education Campaign Coalition ano yera Joseph Achu Homaji wane nsemtwefo bon commodity nsem sei etudwa. These are not the training, the kind of training or the kind of behavior we expect from us. Because these are our children, they are the future leaders. They are coming to replace us. They will become the ministers of education, ministers of state. They will be the future presidents, technocrats, churches, pastors, etc., etc. And if these children are behaving this way, we feel the nation must be protected. The future of the nation must be protected. Our schools must be rescued. So for that reason, Ghana National Education Campaign Coalition decided to organize a stakeholders meeting today so that we can have a brainstorming session about the subject matter and find a solution to it, because people are only complaining. Our students are behaving this way, they are behaving that way. But what's the solution? We have complained enough. Now what we abusia ene ayati sesi yera Joseph Achu Homaji na ne nyina mu no national coordinator edema ekoi maame Benis Mpre Jeche wono so de kakra to so kire se nia ekoso nyina no se ne mpani ka no yensa ntwerefo nso ya ne yewo mu so echefa kese pa sanse ye ne bekwa kofa nsem no ede aba enu nti if you see something say something. You want stakeholders ahodo be se eduasa 30 ene wa ha. Ebi fi Ghana Education Service, ebi fi Ministry of Education, ebi ye head teachers, ebi ye PTA leaders, ye were students ni bi waha, ye were reps from the guidance and counseling unit. Charge waha dofso inso waha. Inti ye dako ejumedi a ye di say ye ni omo be ye mpensemu ni ahwe kwan a basabasa ya ba ye schools ni mu no ye betumi esi anokwan, because de bia no na ensamfofo ba wo schools ni munti eno nti na ene ye hyemu yo butai kese pa ewom ne say yen code of conduct Ghana Education Service use no asa mofra ni bebre se no mo nte ase na yentumi endi superpepe se de etie no abusia ene eti ye Oheneyere Benis Mpre Jeche wono national coordinator edema Ghana National Education Campaign Coalition GNEC wono na yete ne nka no abusia hye ne so se oguso ya wutie Sompa kase we no nia Leicester Company Limited wade Yas toothpaste and the toothbrush ede abeso yasene eme de esom wo no abusia da ya na meka enjampre ye wo ose no se wantimi anyi ni nyina emfa mfiri ho a ya na eha dwene pa eno nti bomoden na kope Yas toothpaste and the toothbrush ni bi eto na eno na betimi aboa ayi sa ha yi nyina ede afiri ho so na bibia nso atimi aye fine ede amawo enya na ewo shops ahodo bia mu wo man Ghana mu se wanum betimi adini
na ne nyina betimi akoye de ama wo a Yas toothpaste and the brush the numbers you are pedo to aton no ya na wa frɛ na bia etimi aye fine 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 3903888 na fe onempani abo emu enkomo midimafo heba center Dr. Time that say stroke na ha wo me patwa wo de na koye se wo fa na adwodwo wo kura mpo de je se yes yeso mu ansa ai wo de na koye diabetes prostate hypertension and kidney failure awo ma ewa awade mu ma ya ne ma nhyɛ da nkoyie mfa ma mo saa na mo fo mani kyerɛ mu oba ne be ma ne nyina na mo fo mani kyerɛ mu ewo midimafo ba center na fe won fa time ento yade so emfa emaw Dr. Edujem fi se nia ehaw bia no brana kache wo the time ebeto yade no so na bibia atimi akonkan won kran ha ya pokwase mayira na fe kuma senso abu akwa agogo woni aban school no ho no ene di anim hwaji number si 0244 774-282 0244-774-282 and 0500 727215 0500 727215 na one no abo enkomo bia na bibi wadwen a ma ho akwankyerɛ bibia nso atimi aye fine Electroland Ghana Limited ya ne abayi say ye mfiri nkran anase ye mfiri kumase man kran meto home appliances ye mfiri bunu tachiman anase ne mpotamo man kran ana makumase wo mpotamo ho no a ebi wo ho Electroland Ghana Limited say wo pe TV na to air condition anase wo pe fridge washing machine kettle rice cooker microwave blender any home appliances papa ni bia ewo din no a eya na ado ani achem ewo ho ya to ye ho apeti ba bia bunu istifo mu ho tachiman ya bebie ya nkrabata foforo kra ewo backside ho no a eya abowura ho na baje 15% discount ewo ho taw na bibia ankoye mfama ho tachiman ho no yewo kumase kwan so no a na kumase so Castle Junction na Tech Junction so ebutu enkran Adenta barrier dan so my runabout na afei industrial area ye ne Melcom Plus ene di animhwe sunyanefo Mankasim Cape Coast Takrade Tamale ene ne nkwado nyina ya to ye ho apetege ye numbers no na frɛ ye 0245 949495 0245 949495 na afei oni ye abonkomo ebia na aduane na si wo ntimi ni da bia na waposo yo ya pa uhia time herbal mixture herbal mixture eya du papa ya se onya bito a ebeboa wo pa malaria e na ache wo waposo na ye ya wanum na ato time herbal mixture eya du papa onya bito a ebetimi aboada bibia nso atimi akoyie time HH mixture ene ne capsules no me pa chotie wo ba na wo ba ma na wo ahemfie ho no niam anhyada nkoyie nsansan bia beguo se prekesen niam bia agege ho aboso nkomi age ho aboso a uhia time HH mixture oba na ba ma empamu otimi sagoro no nkoyie mfama ho unya ya nka ba improve uhia time HH mixture wojonso out ya wache jonso ne ma bransa na wajonso time HH mixture ene ne capsules no kabom adrontafo ebetimi aboa ayita ha nyina e de afiri ho so eye KNG heba eno de nroi e bai we bijam rom me pa charge numbers no 0244 417669 0244-417-669 one madam romanti ye dane ye ho sima ye ba kase ne ntoaso ye de ma wo medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de Yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kran ha. From Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboy. Midimafo, Pokwase Mayira Accra. Midimafo, Pokwase Mayira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimu. A hona do na aircraft. Hey, and this Accra and put away the moon. And yet the Muampa, the said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Edujem Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I
Area more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shut down Koye, na a sakakra. She say what Peggy Mama, what you them connection. What you are about the crow? About the cry. Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yaria Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yaria Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Obepim, or Pokuase, Mayra Kwanoso. For a doctor, 0244 774 282. And at 0500 727215. Me Dimba for Herbal Clinic. Woodima for Newa. Sompa TV, Emma Aketuapa. Nokure Emma Aketuapa, Etwa ensem no eso. Food and Drugs Authority, ena ekase we yemfifi mantemu fo, enwa mo chese nokure ade bi kwaso pa e won potam a e hadwene ni nyina ye se adesuafo ebeko school na won beba na obehwe na wakwakodi aduane okodi ye no amfa ye kura eno ena mpanifo a wo Food and Drugs Authority won mo mpanifo anase wo omo a e wo Food and Drugs Authority e wo mfifi mantamu no won de ma no atumbi no mo kire won ma wo mantamu no nyina titru pa eni school mpanifo nyina se achiachire fomfom hunyim na wo nyina enka mom se be ya nkwada na aduane die mu wombetimi ahweye pa sansem wo nyina no yamane boni Eric Anan ena ne maame Francisca ebo enkomo ena ode nsemi eto yanim ye what stakeholders ahodo be se aduasa 30 ena wa ha ebi fi Ghana Education Service ebi fi Ministry of Education ebi ye head teachers ebi ye PTA leaders ye was students ni bi wa ha ye were reps from the guidance and counseling unit charge wa ha dofso inso e wa ha inti dako ejumedi aye di say ye ne omo be ye mpensemu ni ahwe kwan a basabasa ya ba ye schools ni mu no ye betumi esi anokwan because de bia no na ensamfofo ba wo schools ni mu nti eno nti na ene ye hyemu wa ye obutai kese pa ewom ne say ye code of central region afro na ene ya be share chefs omo na omo ye health promoters wo schools enti yehu say ye ni omo fa full safety enti ye ni mu a omo be boa ama full safety ne gina wo central region omo be mofra omo ni omo school mu enti ye na ye dia ama omo e wari nshemu say omo be go back to schools na omo akọ training school nkala wo food safety issues ya chom 5 keys to safer foods a collective responsibility e nyina sedie nia enkoma problem enkoba enye ni oton eduane ne fe nti ni oton eduane ne be na sedie wa oton se wo se oye wa sedie wo se uwo nsa yie ene nsiu ni semana ansa na wo bedidi a wedidi wo a wo to aduane wo a wo ton obi anfa nsuo ne samana ahoro ne nsa maame Francisca abena subonte anoche ya wano ukomfinfin mantamu a woye FDA panipa ya wada no ena wakasa ayi na ne nyina mu no shop coordinators a womuso ko dwumade ya CBA ene yamane boni Eric Anan etwetwe nkomo kire woni so aso sempani abeya ntete ne nchekire we ede ama won ndejumezi wa ma yehu da ampa achekire fa ye share after mudele fa ne ezibane won ye wa asuzi bebre also the years schools are home. I am very enlightened to meet share coordinators your working post metropolis. And with this education I think say when you go out there and make implementation about food safety with Kunewa various schools. So a very educative program, which we recommend that going forward, set programs so go to now organized. After FDA was church for what the ama share coordinators. When we dey inspection schools, but na watch yen adena nyama we bia said ma you up. We shop coordinators FDA ntete ne nkyerɛkyerɛ ya wa mo ye wo schools ahodo wo Cape Coast Metropolis ade ma akyerɛkyerɛfo no wo munya asomfaso bi ene ne yamane boni Eric Anan etwetwe nkomo yi afeye ramwen wo Thomas Taipate wono Ghana Blasters midfielder
ade a ne ho akwakwaba asem ya ye kasai ogina court e wo UK emonte so ni nyina da ene se abrantie na obo ne ball edema Arsenal for na eni chebi na 2021 ene 2022 na kwadu bobi ebeto dwa se bra na wono esina kan ede ema eyebo bokoi no ade a wokoye enyambransen bi na nimpo no ne contract na eba wieye June ebosome ewosa afiweye mu na no na emaba wa bi eyi wonti ede wani akiremu ewo court akire se Thomas Partey ade a wasisi wo mabisi wa repi obi ese ye kase ma be se miensa na kwadubo ahodo be se num efri won chen ya akokot wo se wo de tai Thomas Partey oni tiri so ni nyina ne se ebi wo ho anu wa repi wo mu ebi nso wo ho a wo kire se ade a wasisi wonom ya wo de akwakodai court na so no Thomas Partey kire se sa kwadubo ni nyina no enya ade a wo gia to mu enye no kore eye ntwato so bi na maba wa no akobenkro mu a wo pese wo twato no so no de ye nim guase ede ema no na court no eko asetena enede ye kasei ewo UK emonten so ma eko wi ase no na abrantie eye Thomas Partey ade a wa kire se wonko enkoye na dwuma kakra te se ball bo akansie ya wosie no na wonum aseto asem no ede ahye November bosome no ne da etoso mienu ewo 2026 na ni nyina no ene se yade ana wono akasa Spanish La Liga no wo bobi eko ba kwa na se ball boko baako ye friend Sevilla re no eno ena sabre wone wonum esi akan na wonum ekwa ayonkofa akansie na se Europa Champions League no wonum ne Tottenham Hotspur ene kohia ye emewi akire krampon Villarreal ade a wonum etimi edi nkuguo ya woto form eye ekabaako ya Tottenham fo etimi etwa wonum na ye kire se abrantie Partey sede wosi die mia e supporters ne nsam no na je se wo bobo ni nyina no na huro ekoso wonum ba pene so ano mo pene no na ni nyina krampon wo kire se ka ho bi e na ma Villarreal wonum etimi edi nkuguo e wo eye Tottenham Hotspur wonum ensam no na we se nyina no yade an lawyer agina mu se wono de wo je wono akasa ne client no Thomas Partey edi se eye kwedo ode abono na nya sa nete na emom ohwe ni mu kwan se enu bre ya wonum ahye so osad beba court no na akwanya bi aba na no krenda dedi ama ono so anim guase bi peso ode gunu no watimi ade ne ho ede afrim no watimi asan ho wei ene ensem kakra Black Star midfielder Thomas Partey ne nsem a wo court no efrim ba yade bi esomo e wakasie so ye nyina we so na yemfa nsem no enko amanone nsem mu no ebobo sumi ne da na etoso edu ene yete se abrante kwa bi a ye friend se Charlie Kirk ya wonya mfinhia no aduasa baako akoda akora na nso eba na America montene so a wotai kasa pa ene ye wo kanadwen e wo America enipa bi akobo ne tuo bra na wo kasa e wo Utah Valley University e wo Orem e wo America memu e na no obi ekobo ne tuo eno nam so ama asem no akoye pinso make say prosifo ache abrante ba ko friend say Tyler Robinson ya onye mfihia na aduonu mienu say wono ene wosu say wono na ekodi sa ewu no wo che no nso no wo mu hu say akodie bi ene ne manema hodo bi a ewo ne nche no eche se betimi aka ho bi abo atimi de sa ewu no e ba ye manfo bebre edwano atum bi ama me ne wo ka say krampo no Vice President ewo America memu JD Vance na no atunse no bi kire se sane America wo mo nhye da nimra bi a etia hate speech ahodo bi a manfo be kana sa manfo kasa bi a enye ya wo mo kasa di tia aban no nanso se obi be kwa kokun obi na obegina ba bi na wasoso sa de owuo sam ne so de wo mo mpere kura eno nam so makane mampani ewo America Barack Obama edna no atunse bi kire se sa de wo ya asie no ebe ha America papa sa America fo entimi anhwe ankrakra asem we yie na wo ampel na duagubre yi a eyade a ebe ha America pa we eye nsam a Barack Obama ya no ye kane mampani e wo America wono so de akotudwa ebra na wo kasa e wo dwumade bi ase e wo Pennsylvania e no de nsem we ekotudwa no we abusua aha e na bra me kwan e me ye de anwumre no nsi akase no ye de ne nyina asie hye ne nso se Leicester Company Limited adawroma e no obeso yasene e me ye de kase ebre wo e na fei Sompa Obi Bas ya ni Leicester Company Limited ya toothpaste and the toothbrush no and ye dia kabomu a ye di Obi Bas di bre wo nyame ya domu a okina chifiada ne na wotwe 26 September and ye de bre wo e wo domedwom sa ufri domedwom se na do ani chete na e wo crossing ho no a ba bia coastal kase bi no ya kire nim God First coastal no
ɛhɔ no a saa aboboa no hɔ no a hɔ ne yɛbɛbɔ yɛsesen ɛne adehyeman di animhwɛ no ɛhɔ a ɛne yɛbɛbɔ yɛsesen ɛwɔ hɔ na ahyɛ no nso yɛdwumadi a yɛdi ɛwɔ Sompa fie ha nyinaa no yɛde ne nyinaa ɛɛba hɔ anɔpa na onum kɔsi anwumre no nson ne ahyɛ aseɛ ne yɛde awie pɛpɛɛpɛ na akyɛdeɛ ɛwɔ mu deɛ ɛsɛ yɛbɛfua wɔnom ɛso yɛasene ama yɛde dwumadi adi abrɛ wɔ no ɛyɛ Yas toothpaste ɛna ne toothbrush free Lexter Company Limited na so yɛ ɛna wɔka ho no bie afei time herbal mixture nduro papa a wonya bia malaria wɔ so a etimi yi ne nyinaa de free hɔ no ɛno nso ka ho no bie Bell Beverages pepa chotie Bell Beverages no wɔn mo nneɛma ahodoɔ bebree yɛwɔ Bell Cola 7 Star Bell Malt ɛna afei yɛwɔ Bell Squeeze, I no cry one grapes, orange, pineapple flavors, I would do bebre. Yes, answer on a can, I would go wa. Nina would you dear beer woody cocktail na upper sour ye, okay, can you your bitter lemon, your soda, your Chapman woho, your ginger ale, just be beer be. Ya obeti me dia do dwuma fi ahyase kosi awie nyina no Bell Beverages ebeti me asom aye de nyina kama ne nyina mu no sensuo eye bella kwa ensu papa wose for greater good wono nso eka ho a woso yasene ama de dwuma de ede abrewo afei 21st clinic the clinic of our time wono nso beba ho abaye free screening the sciatica commandant the sciatica expert wo wie pe obesan so akyewade free ede aka ho afei multiple quest one mono Ebane se wope Windows installation window ankasa empoma installation papa ni bi ene repair mechire UPVC ena fe aluminium wo mo ye ne papa the whole Ghana wo mo ne papa ye wo door installation and repair UPVC ena aluminium enso wo ho glazing solutions ni nyina ye bi e wo ho ena fe stainless steel ni nso e ho balustrade ni nyina ye bi e wo ho ene ne repairs ni nyina ye afe ye wo metal rolling gate ena fe burglar proofing gate automation ni nyina electric fencing garage doors, security doors, ni nyina ye ni nyina bi e wo ho afei eba no se bibia ye metal any glasses de o frɛ yen ana oba ya kache a ye be ya ne kama amwani age ho pa se be ya onsu betimi afrɛ obi no bi nso aka kire obi afrɛ obi sampa multiple quest de wo mo ya de pa afei udi dwuma bi opɛ ne ye frɛ ne se stage ni bi ana se opɛ screen kɛse e de esi nkyɛn so de aka ho a o frɛ multiple quest a wo ba be ya ne kama e de ama wo ge number si na frɛ yen 0243 178 910 0243 178 910 and 0544 066 666 0544 066 666 na fe oni yen abo enkomo afei Twisco energy food drink enso aso yasene e ma ye de dwumadie e de brewo e na fe se opese won so mu bi na ye bo dweton de ho dawuru na akyede nyina so de ho be hyemu bia gi number si na frɛ 0547 548-538 0547-548-538 na fe oni yen abo enkomo ensem wa ye de som wo no na poso ketua bi a ye pone de ama obi afa no aso afidie no a ebi ne se Amona praso arawo se mefri woto dwa e wokase so se ababa wa bia wanya mfinhye na duanan mienu Grace ya wawo foforo kra e yade a etire yade won so nto akose ebulamu nso wakotwa wa masebi wotina nanom e wo ensuo ne mu Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahamadi atudwa chese se benya democracy pa na nso manfo nya adwuma nya suku enya aspiti enkwasa ho yade de ya na enye kra so afọ ya wono hwe ya kwan ne ya kwantempo ho ensem so Joseph Bukari Nikpe yewura yin so de atudwa setema impakadan railway line no nyame ya domo a bosomi edi yanim ne de dikan e hyase edidwuma sanso ene etwa abosompo ekwa amanone kane mampani ewa America brochimamu eye Barack Hussein Obama wode kakra ede atudwa kyerɛ sɛ abrante e friend Charlie Kirk 31 years e nipa bi akwa kokunu no ebe ha adwene pa ede ama America esem no esi yemfa aseda ema Sompa 106.5 FM yetiefo ne yahwefo nyina da na ebi ento eye Sompa 106.1 FM tachiman wote yenka ewo ho Sompa 90.7 ewo enkranza Sompa 98.9 eno so ewo sunyane Sompa 93.1 FM ewo Asante Mantem Kropo Kumasimo afa Kingdom 106.1 FM so ewo eye Mankesim ena Takwa Sompa 101.1 FM ewo Takwa Sompa 103.3 FM ewo Takrade ena Sompa 101.3 FM so ewo Doma na wote yenka ewo decoder no so a baby a radio station kentina wom go no eye Sompa FM ya kwahwe kira kwan na ye ndwumedi ahodo ye di ewo fidue ma nyina no watimi
ate yenka ewo so Facebook no yetwa live ewo Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no Sompa FM live www.somponline.com so yesemu for other romance no kruche ni nyina kogu ho ya wo kwa betimi enye bi akenkan for miensa ena enwumre yetena se a ensam no yede ebesom wo medi de Oheneyere maame akua yebowa esiama bronya meneme maame Akosua aboaje dondon hima ena afei Obrempong na kwaku ampoma yes sorry so I'm a first service third service and so atwaso edi amawo Mama nka bebe kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me dia no hwɛ mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mama nka kyerɛ wo. Me dia mama sire daa ne da. Me dia no kyerɛ papa. Ti etiri kwa sabe